ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hakasian kebening kong a night football knockout tournament. La Pynlong da katebe jing Shai Umroi Football Association. Hamadan ni lekai hakashnong Umroi Ribhoi District. Kajing tumu mula Pynlong yakini kajing lekai football. Kalong ban kringi kinong lekai kiblet Bylla hakapor Mynsngi. Bat kibamla setia benishim benta hakajing lekai hakapor Mynsngi. Kini ke night football tournament kelas dang hakalai pauterik ukla lingkot araja ahusau. Hak bala pelipat ba du MLA Joko Umroi constituency ubak daman bat lamare. Ringkat kajing sakilang Joko Presiden ketebe jing Shai Umroi Football Association ubak Shalan Silyang. Usketri ubak Lofri Roy Lingdo. Urang bak shnong Joko shnong umdok berthi ubak BP Silyang bat kiwe-kiwe. Ya kini ke lempung yelekai lapin sedang ada kajingnya kun ke belalong hapadang ke bohoi zone persya ke Clarissa ha ke bakari bohoi zone ke lapin lim no ya ke kin hon yelekai Clarissa da argo lanon. Di Pasulban Jengka PFC Poison FC Phutbol Club dan Kedesi Kebalang Rungswa Kedega Poison Phutbol Club.